Kwanza kitu cha kwanza niko napenda kuambia raia ya Minembwe. Minembwe kuko makabila tofauti. Minembwe kuko Wamushi, Minembwe kuko Wafuliru, Minembwe kuko Wanyindu, Minembwe kuko Wanyamulenge, Minembwe kuko makabila tofauti. Niko na message ya kwanza nitaambia raia ya Minembwe. Watu wa Minembwe wajue ya kwamba sisi hatutarudi nyuma. Raia ya Minembwe ijue ya kwamba gouvernement au FRDC pamoja na wazalendo hatutarudi nyuma. Kama watoto wao, kama Twirwaneho, kama M23 bar RDF, kama AFC, ingali nawaambia ya kwamba iko na courage ya kupigana. Lakini napenda kuambia raia ya Minembwe ya kwamba tuliwatoa hapa kupwe zero. Mimi nawaza hapa kupwe zero walikuwa wako wanaimba, walikuwa wanalalamika ya kusema ya kwamba wataingia Fizi. Walikuwa wanasema wataingia Baraka, walikuwa wanasema wataingia Kalemi, lakini tumewatoa hapa kupwe zero. Tuliwatoa Mikenge, tumewatoa Kalingi ya kwanza, tumewatoa Kalingi ya pili. Hapa tunapigania wapi? Tunapigania Madegu. Ni kusema raia ya Minembwe isiwaze ya kwamba sisi tutarudi nyuma. Serikali itaendelea au FRDC itaendelea pamoja na wazalendo, na tunawaomba hivi. Tunawaomba wapokee serikali yao. Huyo mwenye amewashika mateka pale Minembwe ni adui, ni mvamizi wa nchi yetu. Wawe tayari kupokea serikali yao, wawe tayari kupokea jeshi lao, wawe tayari kupokea wazalendo. Kuna watu wengi wako wanawaza ya kwamba, na wako wanaandika hata kwa social media wanasema ya kwamba wazalendo wakifika katika mji wa Minembwe wataangamiza watu, wataua, watafanya mambo isiyowezekana. Message nyingine napenda kuambia wa raia wa Minembwe ya kwamba sisi wazalendo pamoja na FRDC tunapofika Minembwe tuko na mission ya kwanza. Mission ya kwanza ni kulinda raia na mali yake yote. Hiyo ni mission ya kwanza. Bila kuangalia huyu ni mrefu, bila kuangalia huyu ni mfupi. Tunamchunga mtu na mali yake yote. Sisi wazalendo hatukukuja kwa sababu ya vita ya kikabila. Kama tutaingia Minembwe, hatutaingia Minembwe sababu tunafuata kabila fulani. Tunaingia Minembwe kwa kugomboa Minembwe sababu tunajua raia ya Minembwe iko anotage, iko prise anotage. Tunajua kama raia ya Minembwe inavamiwa na wavamizi wa kutoka nchi ya kigeni ya Rwanda. Na ile serikali ya Rwanda au Kagame anaendelea kudanganya komunote zingine ili aendelee kuziuisha. Sisi tunaenda pale Minembwe kwa kuwagomboa. Na ninaambia raia wote wa Minembwe ambao wako wanaendelea kimbia watusaidie kumarenseignement mbalimbali za kusema adui ametembea namna gani, adui ametembea namna gani, sababu jeshi aweze kutumika bila raia. Raia ndio wanatumika pamoja na jeshi. Unajua raia ni maji na jeshi ni samaki. Samaki hataishi bila maji. Si ndio hivyo? Na ndio maana tunahitaji population ya Minembwe iwe tayari kwa kupokea wazalendo, iwe tayari kwa kupokea jeshi lao la FRDC. Sababu tunakuja kule kwa kuwasekirize. Na hatutarudi nyuma, tutaingia. Iwe juma, iwe siku mbili, iwe siku tatu, iwe juma, iwe mwezi, tutaingia Minembwe. Hakuna kitu ambacho kitatuzuia. Tulishamaliza mingine yote, hivi inatubakilia Minembwe centre basi. Na tunawaomba wengine wa raia wote wa Kalingi. Mnaona raia ya Kalingi pale, raia Kalingi ile iko ngambo pale. Ile raia wote ya Kalingi tunawaomba nao waanze kurudia. Sababu askari hataishi pale Kalingi bila watu. Askari ataishi pale akiona population ndio askari anaishi pale. Kwa hiyo tunaomba raia wa Kalingi nao waanze kurudia kama vile tunaomba raia ya Mikenge waanze kurudia, waanze kufanya biashara. Serikali iko hapa au jeshi liko hapa, wazalendo wako hapa kwa kuwasekirize na mali yao yote.